Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hagapor baka Ïing Bishar ha Delhi, kadang penkret ban Tian Bishar. Ladan uwe bere beber Khaw hapo Ïing Bishar. Bat kene lajah ka khatway dre unai lar arajar arpusan. Kinong tre jaka kot ba kinong ya saat an. Kilalit pintip ya kani, syuka nong Bishar ke Syafali bernala dandan. Kinong ya saat an kila kerpat ke Ïing Bishar, bakan pak pin kot Shuwa ya Khaw. Ubala sapriang habrok kuwi kemadan, kanang bakan om pinwit ya ke Ïing Bishar. Kanong Bishar kala hukum ya utau brio, bo dewen pin kot, bat lapa khot rui kinong pin kot, bakin pin kot no kloy ban sedang no ya ke jing Tian Bishar. Kanong Bishar kala ong bakala hab ban kampin slam kindiat ya ke po syong Bishar, nama baka jing kerpat kinong ya saat an, bat kisuba baka jing le utau brio kala bande, kedika jing le jadu mantar, bat la sedang biang ya ke jing syong Bishar, hadim la pin kot ya utau Khaw. Lawan ra ya utau brio Ïing Bishar, bot la dem khosiu ban pan map. Kanong Bishar kalau ong, bakan ke jing le kedai ke jing bamburam ke Ïing Bishar, bat kedai ke bertemu ban penwit ke kam jong ke Ïing Bishar. Utau beriu bele iya kan ke kam udah doktor ubajuput beriu, belatip kerteng, kumu doktor canda vibhas, ke kot kalau ong, bu udah beriu belanang lastat, hendri ule apat ke kam kibam yahap satya, kumtala dan kuna ya arajar tingka, balaset Phatok ya terhadap ke kot kendep ya ke jing Tian Bishar, hakati ke sengi. Pidan dukan marbam, ndai. Compare la ka bered, ka pidi harut surok ni ka bahe, kum ki restaurant bat ki wei, ni pishat roti shat kiek bat ki wei, na ka benta ka koi ka kya jong ki pat ba nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jing shanya naki, pidan kam bandon de ka license ka papaka, ka bala itu da ka an, kata ka Food Safety and Standards Act arajar henril, link ba ka section lai puwei iwei. Kamde ke be bapinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fastcast.fssai.gov.in da ko pi hap pan upload ru yaki kod kisla badan kam kat kum ke jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan hamegalaya lat no tang ha is khasihers pila ban let bed chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya naka benta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India.